Mfakazi kaNdaba ake ngilibingelele namhlanje libingelelwa nguPastor Ncube indoda engumlobi eloba ingwalo ezingasoze zabuna. Namhlanje ngithe ake ngiliphathele izilimo zomhlaba. Abanye sebalwazi njengogwalo luka Sophia. Uma wena ungamazi uSophia hayi ngithemba ukuthi siyathi siyaphetha lesi sahluko usumazi. Sizathi phela silufunde lolu gwalo silufunde nje from kusahluko sokuqala size siyegcina kusahluko sokugcina. Wena ongakwenza ukuthi ulandele i-channel yethu Imfihlo Yomndeni TV lapho phela ozakwazi ukuthi ube ubukele ulalele ukufundwa kwalolu gwalo izilimo zomhlaba. Kathi ziningi lapha ingwalo lapha ekhaya esisazo sifunda. Ngikubalela wena ezalelwe esibayeni ngeyakho ugwalo lwalotshwa ngumfowandlovu laphana uPhelelani izokudonsela inkunzi zomthakathi. Ugwalo olwalotshwa laphana nguPrince umfokasibanda engidonsa laphana eGwanda izokudobhela phela wena ogugu lozandile. Angazi kumbe nini yakuzwe ngogugu ugugu lozandile. Phinde ngimdolisele umbali ilifa lesithutha lidliwa ngabahlakaniphileyo. Uyayazi phela wena imfihlo yomndeni angeke ngisakutshela ngemfihlo yomndeni ngoba lolu ngiyakwazi ukuthi ke abaningi balubona ngoba baze balubona lapha yana soluyi-TV soluyi-drama lapha esalufaka khona ku YouTube channel yethu. Kanti ke lukhona ingqalabutho yogwalo okulempondo akufihlwa emgodleni. Bathanda ke abaningi lolu gwalo, abaningi balwazi ngomphathi isikolo uChabalala nanto yanani ugwalo. Kanti ngizokudonsela njalo lo gwalo lothando. Hawu phela uthando lulotshwa ngabantu abalwazi uthando. Uyalwazi lo gwalo ikhuba lomunye alilandima esasithe saludobha laphana ugwalo sidobhela laphana sithethe indawo yaseGoli, indawo yaseGoli ethembisa lapho kwenzakala khona istory ikhuba lomunye alandima. Ngaphandle kokuthi ngichithe isikhathi sakho umlaleli wami ake ngithathe phela igwalo esingalo namhlanje ngithe mina sizosebenza ngogwalo izilimo zomhlaba. Sizothatha isahluko sokuqala namhlanje isahluko 1. Ake sizwe ukuthi uthini umlobi kusandulelo sakhe. Uthi yena Mthwakazi omuhle silethulela umsebenzi omutsha wogwalo lwesiNdebele. Kulolu gwalo umlobi ulandisa ngenkinga obaba abahlangabezana lazo ezindlini lapho belamankazana ancedisa ezindlini. Hlangana lendoda yakoNyathi ithwaliswa nzima nguSophia unkazana oncedisa endlini. Indoda ihlangana lazo zonke izilimo eziqondiswe kuyo unkazana. Ngamandla enkosi uNyathi uyenelisa ukunqoba izilimo zomlizane. Konke okwenziwa ngumlizane kugcina kuvela ukuthi kulesandla semfene phakathi esetshenziswa ngumuntu owaziwa njengomngane womndeni wakoNyathi. Lolu gwalo lungele ukufundwa lo iloba ngubani othakazelela isiNdebele. Izehlakalo zogwalo zihlelwe ngendlela eyenza ugwalo lungabekeki phansi kobalayo. Lulotshwe isiNdebele esihlabusayo. Sikhuthaza uzulu wonke jikelele ukuthi athole olwakhe ugwalo afunde ayabele abanye ulwazi. Ziqunywa amakhanda ziyekwe. Ugwalo lolu ke luphuma ngaphansi kwenkampani ingwalo ezingasoze zabuna publishers. Uma ngithi ngiyakhangela laphana izahluko esikhona kulolu gwalo zingu-19. Ngakho ke namhlanje sobamba isahluko sokuqala salolu gwalo. Isahluko 1. Mhla uMasithole ethola umliza uselokishini laseCholotsho elibizwa kuthiwa yiFusini. Phakathi kwaleli lokithi kulendlu kaMenzi waNyathi, indoda engusomabhizinisi. uNyathi uzalwa esigabeni seMapulumusi sona esisenyakatho yenkaba yeCholotsho. Uphila ngokuthenga nangokuthengisa inkomo. Ezinye inkomo zakhe uzifuya eplazini lakhe eNyamendlovu bude kuduze lomgwaqo oya koBulawayo. Kwesinye isikhathi iyaphuma imota iyethatha inkomo eplazini izohlatshwa ithengiswe.
kulesitolo esikhulu eCholotsho Business Center sona esithengisa inyama yenkomo, imbuzi, inkukhu kanye nengulube. Kwakuthi inyanga iphelile lapho yehlile phela imjibha omalayitsha amadoda asebenza ukuthwala impahla zabantu ezisusa eGoli ezisekhaya. Uthole sekugcwele esitolo kosiwa inyama. Isitolo sakhe umnumzana uNyathi sidlondlobele okwamagama, laye uyakwazi ukuphatha abantu. Abanye ozakwabo balapho kumenzela umhawu lomona uzwe sebesithi ulobiza-biza. Abanye beze bethi mhlawumbe laye wahamba eMozambique wayathatha lokhu okuphilisayo. Unkosikazi wakhe nguDeliwe Sithole ungumongikazi esibhedlela seCholotsho. uNkulunkulu wababusisa abantwana ababili, umfana lenkazana. Umfana nguye izibulo, bametha ibizo bathi nguSibulo. Uleminyaka emithathu. Uthi unkazana nguye iCinathunjana, bametha igama bathi uSibahle. uSibahle ulenyanga ezintathu ezelwe. Uhle uSibahle njengebizo lakhe, ufuze unina. Unina phela umdali wamdala engajahanga, ngombala umhlotshana, ulomzimba wakhe ongenganani, kamude njalo kamfitshane, uphakathi laphakathi nje. Abamazi ngcono bathi ulilanga lihle, muhle ungathi lilanga liphuma. Xa ediyazela ebaleni uyabonakala ukuthi linina lomuzi, ulesithunzi, ngitsho loba ehamba emphakathini uyahlonipheka. Umenziwa njengendoda ezisebenzayo kahlali phansi, uhlala esemgwaqweni edinga inkomo zothela. Abantu bemakhaya eCholotsho sebemazi, usukela eThabanda uze uyebamba kosiphepha, ngitsho lasephelandaba eNintili nakubotshiya kwakhiwe emaguswini amnyama. Ungababuza ngomenziwa bayakutshela kuhle ukuthi ngumdala wenkomo. Unjalo usekhulile, umfazi amthetheyo ubukeka emncane kuye. Wahlupheka kakhulu ebujaheni bakhe esithi angathola intombi lapho eselungiselela ukuyavela, ivele itshelele kuhle kwenhlanzi esizibeni. Waze wathi kwelikade abadala bathi udinga ukuncediswa, babesolela ubudoda bakhe. Wayalungiswa eBhinga inyanga uwale. Ngemva kokuphathaphatha kwakhe nguwale, zonke indlela zakhe zahle zavuleka. Wathola intombi enhle yakoSithole, isafundela ukuba ngumongikazi. Kazange abesapholisa amasengo, wahle wathumela abakhongi, kwavele kwaba ukuthatha kwakhe. Kuthi ngelinye ilanga evela eNsesi lapho ayekade eyithenga khona inkomo, athole unkosikazi wakhe engekho kanye labantwana. Kumethuse kakhulu lokho, abesekhumbula ukuthi kanje umkakhe seqalisile njalo umsebenzi. Amalanga ayewathethe lapho esazithwele ayesephelile. Kumhluphe lokho emoyeni wakhe ukuthi njengoba begcinane ekhala ngokuthi kakatholi umlizane, pho-ke abantwana ubachiye ngaphi. Nxa esazidla izibindi okofudu azwe isango lomuzi livuleka, asukume alunguze ngefastela, abone ngumkakhe ubuya labantwana, azwe umoya wakhe usuhlaliseka kuhle. Phela obesebindana lemicabango eminingi, ezibuza eswela impendulo. Afike avule umnyango uMasithole angene, asukume uNyathi athathe uSibahle. uZibulo uselokhu emdonsa ibhulukwe efuna uyise amphakamise laye. Lokhu kwele kuzihlalele phela kumkakhe, kaboni ukuthi uselomna wakhe osethethe uthando lwakhe uyise, agcine ebaphatha bonke uyise esebuyela ukuyahlala esofeni. Umkakhe yena adlulele kusiqandiso, akhuphe amanzi aqandayo athele engilazini anathe. Kwazise inyanga kaMpandula litshisa likhupha imikhovu ejele. Hey, umuntu phose wafa ngokoma. Ilanga lakhona alitshisi likhipha inhlanzi emanzini. Abesezivutha ehlala esofeni ekhangelana nomyeni wakhe. Khonapha bengivele sengikhathazekile kakhulu ukuthi pho abantwana ubachiye ngaphi, njengoba namhlanje uqalisile umsebenzi. Athathe amanzi anathe, phela laye usanda kufika. Usuke waphanjaniswa ukuthola kuchaya ibhungane lapha ekhaya. Wasebindana nemicabango waze wakhohlwa lokuthi wonile. Kunzima sithanda sami.
sengivela xolisa emsebenzini ukuthi kangisoze ngenelise ukusebenza kuliviki njengoba ngilokhu ngingakamtholi umlizana. Asukume athathe uSibahle obesevukile esekhala. Phela utshiswe kakhulu lilanga wahle walala. Lelanga leli uMkabi akalijwayele njengomuntu obelokhu esendlini. Manje uza kwenza njani nkosikazi? Kumele uthole phela umuntu ngokuphazima kweso. Uzadlala uxolisa uze kube nini emsebenzini. Ukhona omunye engimthenjiswe umngane wami, uvela kwaSiphepha. Asetembe uzabuya. Yebo, sebadlule ihola phosele imizuzu engama-30 engithayile ucingo esithi usebuya. Zindaba ezimnandi lezo. Khona kwakube kuhle uthole umuntu ovelela khatshana, mhlawumbe eLupane kumbe eBhinga. Abalapha kabahlali. Umuntu wakhona uyabefuna ezifunela imali yokugada esisiye eGoli. Liqiniso lelo baba. Manje umuntu akuhanjile ngubani khonale eBhinga. Asukume besakhuluma esithi alalise umntwana athole kulokhu kuhluthulelwe ekamelweni lapho. Kanti kungakangeni ekamelweni, ngicela ungiqhubele izihluthulelo zami lapho. Kumemeza uMasithole emile phambi komnyango wekamelo lapho. Sifikisene phela. Uthe ufika lami bengilemizuzu embalwa ufikile. Izolo sihambe nzima. Ubhuqu olwanhlabathi lunzima. Imota ihle yabanjwa. Esitsho enika uZibulo izihluthulelo ukuthi aphe unina. Mina ngimangile izolo sengibona umuntu nya kodwa ngazile ukuthi lihlutshwe imota. Indawo liyana imbi kakhulu. Bethi nxa besakhuluma kanjalo bephanjaniswe umuntu oqoqodayo entubeni yomuzi. Asukume ubaba kaZibulo ayemvulela. Isango labo liyahlupha. Nxa ungalazi ungafunga ukuthi livaliwe kanti kakunjalo. Avele ayifunde ivaliwe unyathi ukuthi nguye lo muntu obekhulunywa ngomkakhe. Ambingelele avume ngombuzo. Yebo, ngidinga kwaMasithole ungumongikazi esibhedlela seTsholotsho. Kawulahlekanga. Ngiyaphuka yena ngingamthola kodwa asingene ngaphakathi. Abe semvulela isango angene. Bangene bahambe sebelandelana sebesiyangena endlini. Afike amtshengise isofa ukuthi ahlale lakanye ahlale unkazana. Ufika lapha ekhaya ethwele isikhwama esimlingeneyo sibonakala ukuthi asilampahla ezitheni. Kuyacaca ukuthi uzilungiselele uzosebenza. Unyathi abesetshela uZibulo ukuthi abize unina. Usukume ngesomvundla okunkabi wawungafunga ukuthi kumbe kuthunywe khatshana khona kusiya ekamelweni lokulala. Babuye sebelandelana lonina afike ahlale unina abobotheke nxa ebona umuntu wemzini. Uthi tha enhliziyweni yakhe esebonga umdali ngokuphendula emthandazo wakhe. Elule isandla sakhe uMasithole beqhawula. Yimi engicele uNampontshi ukuthi angidingele umuntu wokungincedisa endlini. Yebo, mina ngiSofia. Ibizo lami linzima ukuthi abantu balizwisise. Unyathi avuse amehlo emkhangele emtshontsha. Phela ubelokhu ephendla umakhalekhukhwini wakhe ephendula imilayezo njengoba bisingena isithumethume kwazise ensesi ukumnyama ubambile. Indawo yakhona kayila network ngakho ucingo lwakhe belungasasebenzi. Usemangile ukuthi libizo bani lelo okuthiwa linzima ukuthi abantu balizwisise. Lapho ekhuluma unkazana abukeke njengomuntu olamalini. Ukhuluma egagasa aqhubekele inkulumo yakhe. Ugogo wehluleka ukubiza ibizo lami elithi sizafihla. Wathi Sophia. Lakhula-ke kanjalo lami umnikazi ngiyalisonda. Ulandisa unkazana eselokhu elumaluma inzipho engathi ngumuntu olomntshatsha. Amabizo abadala ungawaqeda. Phela ayekhuluma pho babesithi kufihlweni. Ungabile indaba lakho. Thina lapha siza kubiza ngokuthi ungu-Auntie Sophia.
uMasithole lo ezama ukuquma inkulumo yakhe ngoba eyibona isidonsa kakhulu. uNampontshwe ngudadewethu sibili, umntaka mama omdala. uNkazana egcizelela ngokwazana kwakhe uNampontshwe. Bengathembi ukuthi uzafika masiya kangaka. uNampontshwe uthe engitshela ekuseni kahle ngalunga, unini kambe ngidinga nalo msebenzi ngawutholi, ukuhlala ekhaya phela lapho kuyagugisa. Ngiyabonga kakhulu. Ngubaba kaZibulo lo ombonayo, abantwana babili, uZibulo lo mnawakhe omncane. Ulandisa uMasithole ngenkulu intokozo, loba kungathi kukhona angakuqedisisiyo kuhle ngonkazana wakhe. Ngiyabonga, siyathaba ukwazana. Loba engakambuzi iminyaka yakhe yokuzalwa uMasithole, ambone ukuthi umntwana sibili kungenzeka lokuthi abengakayifikisi iminyaka engama-20. Asukume uMasithole aqale ukumtshengisa izindlu zakhe zonke, babhode bangene wonke amakamelo kanye lawamanye angasebenziyo, bahlole izindlu zonke baze baphumele langaphandle kwendlu, batshengisane iguma, bahambe baze baphume lesango lomuzi. Bethi lapho sebephendukile bangene njalo endlini yokuphumulela, bahlale khona, bazokale bevumelana kukho konke obekutshiwo nguMasithole. Loba nje esetshengiswe indlu yonke, abonakale elokhu ebhodabhodisa amehlo indlu yonke. Usofika okumuntu olahlekileyo. Konke lokho kwenzakala phambi kwamehlo akhe. uNyathi akutshaye indiva ngenhliziyo athi, idolobho liyaqabuka lapha. Eqhubeke lokhu ehambisa amehlo akhe indlu yonke okonwaba uNkazana, abonakale njengomehlo. Lokhu kuze kungathi kuyayephula inhliziyo kaNyathi, abone nje ukuthi uzalelwe yingwe endle. Lapha endlini abakaze babe nomuntu obancedisayo. uZibulo ukhuliswe ngunina ngoba ubengakasebenzi. Wathi lapho eqeda ukufundela umsebenzi wahlala isikhathi eside kakhulu engakaqhatshwa, yikho engazange azihluphe ukudinga umlisa. Siphelela lapha-ke isahluko sakuqala. Asihlangane njalo ngosuku olulandelayo lapho esizabala khona sifunde isahluko sesibili. Siyabonga.